Ludnica, ludnica. Sve u redu. Meni je top. Iza? Kak ne bi bilo u redu, stari moj, svaka čast. To je recap prve runde Croatian Drift Challenge-a ove godine. To je 17. sezona Croatian Drift Challenge-a. Tako da tu ja skidam kapu organizatorima da već 17 godina organiziraju najveće natjecanje u regionu. Ove godine su napravili veliki level up. Tu ima dosta novih stvari, zato imam listić da ne zaboravim previše tih stvari. Novo je livestream. Livestream će pomoć vozačima, sucima, publiki da imaju bolji dojam dešavanja na stazi. Ima dron, ima nešto kamera koje prate aute po stazi. Top shit je bilo i to da je bio livestream live već tokom treninga, tako da smo mogli vidjeti konkurenciju kako vozi, mogli smo čak vidjeti drift taksi na streamu. Ima nešto promjena oko suđenja, sad je pojednoten pravilnik, kao pojednoten pravilnik, ni potpuno jednak, ali fora je u tome da imamo sudaca iz Slovenije, Petra Žvana, sudaca Milana iz Srbije i sudaca Maraca iz Hrvatske. Marac je i do sad sudio na CDC-u, ali sad imamo uglavnom još dva stranska sudaca, da recimo bi bilo tu manje bajasa, ako je kad prije bio bajas. Na eventu su i tribine za publiku. Za nešto malo nadoplate ste mogli sesti na tribinu i vidjeti dešavanje na stazi, akciju sa bolje perspektive. Što se tiče konkurencije, se tu nije dosta promijenilo. Konkurencija nam je dobro poznata, tu su debeli, tu je Adri, tu je Marko Brdek, također je tu Ivo Znaor. Oni su nekako glavni favoriti za top pozicije uz mene i Marka Brklječića, koji se je na svu sreću opet pojavio na natjecanju. Uglavnom, vozili smo drift taksi cijeli vikend, provozili smo više od 60 ljudi tokom treninga na oba dva dana, tako da to je bilo top. Što se tiče samog drift taksija, dobio je nešto battle scarova, kao ćete moći vidjeti. Su na treninzima vozači raznašali gume na sve strane, tako da je bilo nekih navrata gdje nisam mogao izbjeći gumama sa drift taksijem, a šta je tu je, auto je za nastazo i dio drifta je to da se svake toliko auto ošteti, pa ga onda repariramo da bude u top formi i da bude izgledao prezentabilno. Malo sam umoran, pošto je bio ipak dugačak vikend, puno vožnje sa drift taksijom, nekoliko manje vožnje sa E36-icom i hvala svima koji ste kupili dijelove i majice i kape i stikere i sve to. Hvala vam na supportu. Htio bi se dotaknuti drift taksi programa. Drift taksi sad iza vozi 59 North felge. Skami nama je rešio ove felge sponzorski. Hvala puno njemu. Htio bih svima vama kazati da se obratite Skamiju za 59 North felge. Felge su lagane konstrukcije, ima dimenzija od 17 do 19, tako da se nadam da ćemo uskoro moći dodati ovim 18-icama još 19-ice za drift taksi. Na drift taksiju koristim D004 model, 10,5 cola širok sa promjerom 18 cola. Drift taksi je bio cijeli vikend na poluslik gumama, što je bila dobra i loša odluka. Dobra odluka pošto ima puno više gripa na poluslik gumi, pa mogu bolje ispratiti druge vozače. Auto je brži, zabavniji za vozit, ali potrošnja ovih guma je strašna radi visoke temperature vani, mekane smjesi gume i same težine auta, a ne zbog snage auta koji bi napravio rolling burnout po cijeloj stazi. Želim još dodati kako dobro se imamo na Croatian Drift Challenge-u. Konkurencija nam je poznata, zabavimo se već u burnout boxu, tu možete vidjeti kako debeli iskorištava mene kao clipping point i na taj način su krenule borbe već davno prije što su stvarno krenule borbe na stazi. Zajedno sa prijateljima i konkurencijom smo gledali i kvalifikacije i mogu stvarno kazati da je atmosfera između vozača top i zapravo to je dio toga zašto je taj vikend bio za nas odličan.
side bite loš. To je pičer da im proba na 0.8, ja je side bite grozan, sad sam im probao na 1.4. Dobar mi je bio od u početku, ali na ovoj zadnjoj opuci nije to, mislim, ovako svaki put tranziciran i bude ok, a sad sam izletio skoro kraju. Samo dobro da si ostao na gasu do kraja, jer ako ne bi, to bi bio takav turbo bone u tvojim hladnjak. Vidiš, dobro smo prošli. Teški, dobro smo. Ja preterao je, ne? Ampak je na sreću ostao na gasu, ker če ne bi ga jaz tak trbovno v hladilnik, da to bi bilo katastrofa. Pitanje, jel možeš ti lidera uvijek staviti na liniju gdje ćeš startati na natjecanju? Jer sad startamo... Znači ne, meni si startate kad je natjecanje, kad su hvale, kad se voze pinovi, stojite mi jednako na ovoj crti, vidiš ispred sebe. Ali ne, to smo izdefinirali na sastanku vozača, da pratitelj može startati iza. Jer ja moram startati iza, samo da biš ti sad već stavio lidera na liniju, da mi možemo simulirati na treningu natjecanje, kužiš. Jer za mene je to izuzetno bitno što nemam snage, kužiš, da ga popratim. To je na sastanku vozača dogovor. Tako je, da može chaser startat ili ranije, ili stagger, kako god želi. Sve moramo ovo na rupe, da. Je jako puca. Potepao ove gume skroz na samom izlazu iz zadnjeg zavoja. Bio bi i bolji skor, ali dobro. To na rezultat iz prve vožnje. A ovo nam je naš fake drift taksi Erik Janković. O, jako dobro. Jako lijepa vožnja, kirurški precizno, Erika Janković, fenomenalno. Luč ti dam stranu od zada. A? Luč ti dam stranu od zada. Ajde. Rezultat mamo? Mamo rezultat? Remše. Hlađenje, krug hlađenja. 3. 7.3. 3.70. Ma fuck, ček se. 73. Ok, bravo, hvala ti.
300 konja, spada možda među i ajmo reći slabije auto ovdje na driftu, ali vidite, ko zna, zna i s motikom. Fenomenalna ova druga trećina staze, jako lijepo, precizno. Izvrsno izgađane zone i sama završnica. Ovo bi sada mogao biti ozbiljan skor. 80 bodova ima najviše Adri danas, ali ovo sad bi moglo biti jako blizu. 81 boda, prvo mjesto na kvalifikacijama. Erik Janković, najbolji rana danas, cijeli dana. I učer isto. Hvala. 81 boda. To. Ej, kaj pa meltdown gum? A jebi ga, dim se kao ne ocenjuje, samo se ocenjuje. Se. Ne mogu v kratkem priti. Bravo, Mišek! To. Prvo brano si gume. Ja samo nisu mi na tome uzimali, nego ni bila fluidna linija na prvom ranu. Da. Neke... U zamjenskom autu 2.5 turbo, Nissan još nije gotov, bit će za idući event. Nikola! Opasnu igru igra Nikola. Odlična vožnja sada. Fenomenalno! O, ljudi moji, ovo će sad biti nereda na vrhu liste. Biće sad nereda na vrhu liste kvalifikacija. 82 boda! Najbolji ran odmaha, jedan iza drugoga. Preskočio je sad Jankovića za 1 boda. Nikola Ilić debeli, 82 boda. Brend koji me može skinut. Ja idem ispred njega jer me tera vozi drift taksi, on me skine za 1 bod. Bod. Da. Šalim se, bio mi je dobar prvi krug i drugi je rekao sad ću još bolje, prvu zonu sam u prvom krugu ispunio, ali nisam od početka do kraja idealno. I sad se namestim bolje i gas i bio sam jači na gasu i gurne me malo ka gumama i tu udarim, ja sam drugi krug vozio za publiku, nisam pustio gas. Na kraju sam uspio i 360 da uradim. Kad si prestigao da promeniš auto, je? Da, zvali su me već. Mislim, i bio je spreman auto, samo svukao sam se i bacio auto. Želim se još dotaknuti teme guma. Svi top vozači vozimo samo polosli gume. Moraš imati polosli gumu da bi bio konkurentan. A ovdje imate primjer gume sa tako zvanim Treadwearom 220, znači ovo vam je u biti konkurentna guma na natjecanju, u tom slučaju znamke brenda Extreme. A ova guma ima iza sebe samo 4 kruga. 2 kruga u betlu protiv Vuka prošle godine u Bijeljini i 2 kruga na kvalifikacijama ovaj vikend u Mičovcu. Layout u Mičovcu je tako da ima 2 zavoja koje imaju više od 180 stupnjeva, a svi ostali zavoji su ovaki da se zaletiš u zavoj, onda imaš više od 90 stupnjeva za proć dok izletiš iz zavoja. I takvi layouti full promoviraju rolling burnout stil vožnje. To znači da možeš staviti full dugačak omjer diferencijala i da topiš gume svaki krug. Ne? I na taj način možete vidjeti kako sam stopio u biti 2 nove gume u 4 kruga. Od toga da su imali punih 6 mm profila do totalne nule. Ne? Recimo tu je zanimljiva bubica za sve organizatore da možda razmisle u layoutih koji ne tope gume toliko, da recimo imaš layout gdje se usporavaš tokom cijele staze, recimo brz ulaz bez zavoja koji imaju, ne znam, koji su 180 ili više, pa na taj način bi mogli onda malo oštediti na gumama, što ne moramo, ali zanimljivo bi bilo ako bi gume izdržale malo više, pa da ne moramo raditi rolling burnouta da bi postigli dobar rezultat na kvalifikacijama i u betlovima. Janković danas razvalio kvalifikacije nakratko dok je došao debeli sa 81 bodom.
Janković je skinuo Adrija sa prvoga mjesta. Onda odmah iza toga Debeli strušio njega sa 82 boda. Izvrno raspoložen, imao se vremena na voza danas sa fake taksijem svojim ovdje po stazi, tako da ako ništa drugo u treningu je dečko. Jako je lijepo vozi ovdje sada precizno, krasno. Jozo za njima, ovdje sad malo rizično Jozo, ali izbjegao je gume. Pobjegao mu malo sad Erik ovdje na kraju, ali solidno je to ispratio bar prvi dio staze. Zabacio se Jozo junački sad u ovaj prvi zavoja. Vidimo kako će to Erik ispratiti, da će biti onako skroz blizu ili ipak nekakav oprez, ne. Ali razmaka među njima, drži se jednako ta distanca cijelu polovinu staze. A ovo Jozo sad malo izgubio kut, ali izvukao se dobro tamo, nije mu pukao drifta. Ne odmiče Jankovića ni milimetara. Jako lijepo Jozo kroz ovaj zadnji dio zadnje zone, a Janković na braniku s njima preko cilja. Odličan kut, prekrasna linija sada Janković, Brdek mu je odmah tu na boku također. Ovdje sad Erika malo ore njivu. Janković, Brdek povećao pritisaka. Krasno uz ovaj srednji Apex. Ne pušta Brdeka, da vidimo završnicu. Odlično za zadnju zonu. Brdek na braniku i kroz cilja. Dobro, to me je zanimalo, ajde. Dosta skratio Janković, sad neočekivano. Brdek krasno, vidimo ovaj zadnji dio. Odlično. Veliki pressing Jankovića, ali po unutarnjoj strani i praktički se izravnao. Ovo bi trebala biti skoro 0, to mogu slobodno reći.
Sjebo sam. Uglavnom, kvalifikacije su za mene prošle dobro. Već prije odlaska na kvalifikacije smo se ja i Develi malo bockali ko ide prvi, jer smo znali da svaki od nas želi ići zadnji na kvalifikacije, a ja sam morao ići prije njega jer me je već čekao krcat drift taksi, jer smo imali gužve za razvozat ljude u pauzi između kvalifikacije i top 32. Tako da me Develi na kraju skinuo za jedan bod, a to me je plasiralo na drugo mjesto između Debelog koji je osvojio jedan bod više i Adrija koji je bio na trećem mjestu sa jednim bodom manje od mene. Uglavnom to mi daje dobro predispoziciju za top 32. Top 32 prolazim sa Bajranom, znači uopće ne vozim, automatički se uvrstim u top 16. Di pobjedim Jozota Ribičića. Hvalit moram Jozota Ribičića jer vozi tog E36 Touringa sa nekim manjim BMW V8 motorom. Dečko se stvarno lijepo vozi, ima čak moje dijelove na auto što mi je u ponos i želim mu svu sreću u sljedećim eventima. Onda u top 8 dobim Brdeka i evo, tu krene moj vikend malo nizbrdo. Brdek je opasan suprotnik i znao sam da moram iz mog auta izvući sve što je moguće. I tu se zapravo desila greška sa moje strane. Odabrao sam Extreme poloslik sa 160 redvera, a problem je u tome što bi trebao dobiti 265-35 gume, koje nažalost nisu stigle do vikenda, tako da sam koristio 265-40 gume, koje ću koristiti na novom autu. Jedna stvar koju nisam uzeo u obzir je to da je na stazi rastao grip tokom betlova. U biti već se mi je u top 16 činilo da je nešto malo više gripa, ali ne puno više gripa nego na samom treningu. I kad sam na treningu probao ove gume, ponašale su se odlično, tako da smo za top 8 borba stavili malo viši pritisak u gumu, da bi kao kompenzirali za ta grip na stazi. Ali odmah kad sam odvozio lead run, skužio sam da je na stazi ono puno više gripa i da moj auto jedva vrti gume. I recimo tu mi je bilo već jasno da je vreme da pripremim novi auto koji je na liftu u radioni. Pokušavam iz moje trenutne opreme izvući zapravo nešto što mi ta oprema ne omoguća. Još možemo vidjeti po sami gumi da je bio auto krivo setapiran. Ako se guma pogleda od blizu, se može vidjeti da je jako potrošen zunanji rup i da je guma radila praktički do pola sidewalla. Sad, od gume do gume i od auta do auta ovisi koliko je dobro da guma radi i kakva je potrošnja guma, ali ja znam da dok vidim toliko potrošen vanjski rup, koji se čak sjebao na nekim mjestima, znam da je imala guma prenizak pritisak za nivo gripa na stazi, da je guma radila previše i zato mislim da me u chaseu randomly snapnilo i u biti dalo pobjedu Brdeku. Tam sam na pola sekunde gubio kontrolu nad autom, napravio se snap transition jer sam imao naravno auto na amortizerima smaction koliko je moguće da bi on napravio što više gripa. I evo, tu završavamo u top 8 na 5. mjestu naš vikend. Sunday afternoons with picture perfect sceneries. Letting go is something you will never do for a summertime romance with the right revenue. This is what Hollywood makes a living on. Handheld, heart-wrenching teardrop sing-alongs. When it comes to an end, you'll find me here, standing in the rain, waiting for the storm to clear.